Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod ni pagayam nga Orly adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Siak ni Orly. Agtawanak itan iti 24. Adanak iti natalgad a trabaho. Ngam nalidayak, gapo, ken ni ayat. Bueno papagayam, intay denggan ti panakay-drama ti pakasaritaan ni pagayam nga Orly. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Lalaki timpas ngay mo, Marley. Pang-aasim, saan ka kung mga agsinaya kasta? Nonya ti kasapulan ta anak ta. Si dada anak amang Ted. Gaputa anak ko day ta. Agluto ak iti kaldo a para kin ni Marley. Nanang. Anak, itatanagpas ngayon ni Marley. Rumbang asumaruno kuman ti panagkalay sayo. Uwan ko mga rod, nanang. Ngam amok. Di nakayat ni Marley. Nakipagnoidla dito'y balay, gaputa masikog idin. Ay. No pa'y kasta. Nonya ti pangadeng na, iso ti masurot. Tanarigat mat na pilitek. Saan to anasaya ti ibunga ti amin no pilitek kit din. Marley, pudno gayam anak karwarkan. Uy, nakaturog ta baby ma. Asino ti karuproban ha? Ne, agsanay ka mat na kasta. Kaslasaan ka anaragsak tadan anak mo. Taasino ti maragsakan? Amo mo tinapasamak, saan ka di? Basol mo matlaang Tano di ka kumanagbartak, kat di ka nakiabay kan ni Orly idi, di saan ka kumaanagsikog? Apay aginundawayan nak ni Orly. No talaga matlaang amanakam a tao. Alaman. Agpada kayo ngamin anakainom. Kan talagamot ngamin nga ay ayatan na ka. Kat nakasagan amang ikalay sa ken ka. Angem di mo matkayat. Ay na Marley, nasaya at abaro ni Orly. Kan addaan pa yan itinatalgad apang gadan. Saan ko nga'y ayatan ni Orly? Sino ti ay ayatem? Tay ko nam ataga Manila, boyfriend mo? When? Ay, nabayag matan nga awan komunikasyon nyo. Amangan nodan sa bali a babae iti biyag na. Kalpasan ang makapapigsaak. Inak ija Manila. Anya? Mapan ka iti ayan ti boyfriend mo? When? Kat iso ti pakikalay saak. Saan ani Orly? Ay na Orly, kasta ti imbaga kanyak ni Marley. Kasta ka di. Ay na friend, gayem kayo adwa. Iso ano mabalin? Kayat ko ada kayong matlang tagkin na tuluyan. Inga. Sapay lakuma, tada kayo ti agkalay sa. Tangay addamot ten anak yo. Kat inton agpabunyag kayo, may saakton aninang, ha? Napigsa akon Orly. Kat pumanaw akon dito balayo. Anya? Ipanaw mo ti anak da? Saan? Kukwam laang ti ubing. Marley. Diyak pagan ano ti ubing. Iso nga ibatik kan. Nagalasan ti ugali ni Marley. Awan gayam patag ti ubing kan kwa na. Nanang, anyamot ang digastoy. Kasan ti putot ko, ta pinanawan mat ng ti inana. Saan aday ta ti paglidayam, anak ko? Adda kami kinitatang mo. Kastamatan iti kapsat mo. Adda kami amangaywan iti ubing. Nanang. Bakay, inkamang timpla iti gatas ti aputa. Nakaringay.
Ang mga nuwag sangay. Wan lakay. Tatang. Apay anak. Anya ti parikaut. Tatang. Di ka man agparikot akasta. Addan anak mo. Isu arumbeng anaragsak ka. Adi ka kit agliday akasta. Madlaw-law na iti kinaliday mo, Orly. Nagmadya talaga direk nagderal. Ay ayatok ni Marley. Nga mapaya din masursuro nga ayatan. Kadang amin sa bali ngay ayatan na. Sa bagay. Maklon ko dayta. Imbakit di ata imbati na ti anak na kan ka. Tama nga no di nang tumot lang maiwanan iti nagturungan na. Mabiit lang. Pagyaman nakit di Tadi na yung surot to ubing. Apay, itulok mo no bilang? Ah, Iso na sa saya at matay so tinagdisnudo ang mga ibati iti ubing. Ngamin, maiwanan ana imbag, nada iti poder mo. sa bagay. Pudno dayta. Ala, ibusan tan ti merienda ta. Tanalpasan ti break time. Kumusta kan? Apay ni pawag ka. Kaya't ka lang nga kumustaan. Nasayaan man. Sa dino itatayan mo? Adak dito'y balay ti kasingsin ko. Katagpa Manila kami inton bigat. Kasta ka di? Uwan gayam. Kaano nga umay mo sa rungkaran ti ubing? Jack mo. Sige. Bye. Pinutod ng ti saritahan eh. Talaga di na pagan ano ti anak mi. Kaasim at ti putot ko. Ay na. Tuy apok, nakaayayatan. Kumanatawa amang ming-ming-ming kanya. Agkatawa man din. Wen takat katawaan na tarupam. Anya, Nagalas siguro ta panagropropam iti panagkita na. Nak, siyak mamuti mangumpa. ataw. Apok, ingka kinilulumon. Tirupak mamay ti kita apaw. Aday ta. Marayaw ka kanyak apaw. Ala, hagkatawa ka. Ha! Nay, agsangit mo na nakakita itirupak. Bakit? Oh, makitam. Kansyawan nak itay. Yung nakarkaro kamot gayam. Mabutang di tarupam. Husto na pok. Di ka nagsangit. Huston! Oh, adto'y ti ginatgatang ko apara kan ni baby, Orly. Nagsweldo ak namin. Kat malagip ko ti sumarongkar kan ka. Kan, iti anak mo. Agyaman aking ka. Pwede mo yung surot ti boyfriend mo. Ay na, busy day jay. Ada seminar da ita. Kasta ka di. Agyaman nakit isa sa rungkar mo. Kat, kumusta ni baby? Nasaya atlat tamet. Kat ni Marley, kumusta mo ten? Diyak amoy ka. Diyakon makontak. Ang mga nagsukatan iti SIM card na. Ay, anyan day jay agayam ko. Di pa'y lakat nagtali na dito eh. Tay aywanan na kumati anak na. Anya nga ron. No saan mo't anapatag tuubing kan kuha na. Agdandan na da nga taitan iti boyfriend na. Diyak mo. Kaya't ko kumasarongkaran. Ngamjak mat amo ti pangsarakak kan kuha na ija Manila. Orly, ay ayatam ka di pa ni Marley? Wen. Sana basta mapunas ti panagayat ko kun kuha na.
Nangro na kat adda anak mi. Nasingpat ka kit di Agasem, sipod nagsikog, dito'y balay yon ang nagnanaed. Amin nakasapulan na, impay mo, inay-aywanam. Isang orod nga dadaan at nagtirik na kankwana. Kat ti kinalkali kagumak idi. Maayat na kumamit. Iso na lang tanapaayak. Orly, nagpintas tayo kabarbaro ang sekretary ni Sir niya. Wan nga ro, Gerald. Adangatan boyfriend na. Di mo ko na nga armo. Katatan girlfriend mo. Sana siya. Nudikat si ka. Agbagay kayo pare. Kan nasingpit mat. Naisampay. Padasam nga arman. Ay, kuha pare. Jack ka ba lang? Ngamin. Ni pa lang Merly tayo ayatek. Anya? Ay, sobra amot daytan pare. Di nakalangaro doon kaya ngam aging ga ita. Isupay lang ti ay ayatam. Dayta tagpaiso, pare. Nagbiit ti pa naglabas ti Aldaw. Agkasangay gaya man ti anak mo, Orly. Wananang, may sa taon na nitong Sabado. Ay katnas ken nga agselebrar tayo Parche kaw, tay kalding kaw. Wen, agluto tayo Kuna ni din niya nga ading mo, nga ison ti makaam mo iti cake. Agpaaramid ka no ijay gayem na nga adda bakery na. Nasayaat no kasta. Awisen tayon to amin nga ubing akaruba. Kaumay to dumaray. Sige nanang, makamu kayon. Apag iso, tagsweldo ak tumuten. Kuyugan dak to ang makitsenda para kadagiti maluto. Una anak ko. Ay na, siyak ti magagaran iti kasangay jay apok. Ay na, nakaragragsak dahil ang kasangay ti anak mo, Orly. Dananang tatangkan ti kabsat ko. Kasta unay ti ragsak na. Kasta isudat at kasangay. Kita mo. Natural taapuda ti nagkasangay. Ayun kaya. Apa nga di man suro ti boyfriend mo? Si Kamat. Dahil tala ka na yun ti Ibagam. Tunggal umayak dito Wen Kaya't kumot kami na makalangin. Orly! Oh, Gerald! Ato ti regalo kiti anak mo. Impabungon ko ni department store. Uy. Agyaman nak pare Ken agyaman nak na din malay ka. Ay katwa na. Ta siyempre, anak punton iti bunyag. Bunyag pa iso. Kaano ka di nga ipabunyag mo ti anak mo, Orly? Your oray mo kadi ka ni Merly? Apay, namnamaam ka di pa'y nga agsubli ni Merly? Orly? Ay na, saan mo nanamnamaan pa iti panagsubli ni Merly, pare? Gapot ang mamati akasanan nga agsubli. Orly? Merly? Merly? Si kakadingag pa iso? Merly? Nagdakalan ni baby. Sorry baby. Merly. Naglibas sa kiji balay dakal a boyfriend ko, Orly. Gaputan nakakaasi akti pampamayan na. Pinagbalin na kababaunan na. Ano kasapulan na? Umaylat ta kanyak. Kakaasi ak. Kasla ak ayop iti pampamayan na. Awanan ba inti boyfriend mo? Agyaman aklangan ta nakalibas hak. Nagturay idi ti kinamaag ko. Ajak man lainik kan iti patag ti anak ko. Idi pa lang anak ka amirisak, Orly. Kayat ko ti agsubli. Nakapupukaklat na iti balay da Carla. Kanya nga ti plano mita. Diyak mo't itulok nga lang ti putot ko. Day tati sana mabali na mapasamag. Saan ko nga alaan? No di kat umayak agpaay ang mga iwan kan ko, ana.
No kayat mo. Anya? Ne, si kamot gayam ti adda dito'y kusina nga aglutluto, Merle. Kunak nuni din niya. Lasapa ka nagriing, Nana Carmen. Inlabak pa'y ngamin dagiti namor nga ni baby. Kastamotan iti kawas ni Orly. Kasta aya. Ay na, sobra ti kutung mo ita, Merle. Adda pa'y limit-litam di tatakyag mo. Nana. Ngamala, adda ka dito yan. Kat sapay kumata saan kan nga agsublipay ijay Manila. Saanan, Nana? Aywana kun ti anak ko. Kan agpaayak ababaon na ni Orly. Tapno makasubadak mo't kan kuana. Anya? Mababainak, Nana. Gaputa adu ti mangmangag ko asao. Agtatakon kano ni Orly iti kas kanyak a babae. Anya? Aging gaita. Ay ayatan ka pailaan, Marley. Kataklonek. Ninamnamak ti panagsublim. Orly. Kat itata nagsublikan. Papunyagan tan ni baby. Agyaman akmata saan ka nagbaliw, Orly. Bayam. Manipod ita. Sursuruan kan nga ayatan. Marley. Puan. Kat agserbiak kada kayo iti anak ta si pupuso. Oh, agyamanak. Nakaragragsak ako na Marley. Kat tapno nan anayin ti ragsakta. Igindantan ti panagkalay sa tay ti bunyag ni baby. Inaklon ko ni Merly, gapo ta iso ti ina ti anak ko. Nagkalaysa kami nga rod. Ngem aging gaita, ket mauy-uyawak pay laeng. Alakastan, ket agyaman nakiting kay panangidrama, dito'y pakasarita. To'y pagayam mo, Orly. Agyaman kami mat pagayam nga Orly, iting ka panang ipatulod, iti kapadasan. Nagkalaysa kayon kini Marley. Ket dayta tinasayaat. Noan niya ti sao-sao ti tao amang manggagyo, saan yun nga ikan kanupay? Tinapateg, nasaya at tilinangan nyo nga agasawa. Ken naragsak, ti binangon nyo a pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod, ni pagayam nga Orly, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Ken iti direksyon, Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.